Jabuka, koju nazivaju i kraljicom voća, prava je mala riznica sastojaka koji pozitivno utiču na naš organizam. Zahvaljujući velikom procentu ugljenih hidrata, posebno fruktozi i glukozi, jabuka snabdeva organizam energijom, sprečava umor i gubitak koncentracije. U njoj se krije i serotonin, pa je odlična za podizanje raspoloženja. Ukoliko napravite domaći sok od ovog voća, bez dodavanja šećera, dobićete pravu malu infuziju zdravlja. Zbog niske kalorijske vrednosti pravi je saveznik svima koji žele da izgube kilograme. Sok od jabuke je bogat dijetetskim vlaknima, a dobro je poznato da ona pomažu u regulisanju rada digestivnog trakta, a podstiču i rad metabolizma. Redovnom upotrebom vratit ćete u normalu rad creva, a odlično je rješenje za sve koji pate od nadutosti i gasova. Pored toga, sok od jabuke pomaže organizmu da se oslobodi nakupljenih toksina i u snižavanju holesterola. Ovaj sok nosi blagodeti i za osobe koje pate od srčanih problema. Pored toga, pogoduje anemičnim osobama. Reguliše nivo eritrocita u krvi, kao i nivo hemoglobina, i u kratkom roku leči malokrvnost. Zbog sadržaja kalcijuma ovaj sok će pozitivno uticati i na zdravlje kostiju. Recept. Sastojci: 2 kg slatkih jabuka, 1 litar vode, 300 g šećera i pola kesice konzervansa 5 g. Pripreme: jabuke dobro operite i uklonite trule delove. Nemojte ih ljuštiti, nego ih iseckajte na sitne komade. Stavite ih u blender i usitnite. Dobijenu kašu sipajte u šerpu, dodajte vodu, ukuvajte. Nakon što provre, kuvajte ih još 10 minuta na slaboj temperaturi. Sadržaj procedite kroz cediljku ili gazu, a zatim u njega dodajte šećer. Nastavite s kuvanjem dok ne provriju uz konstantno mešanje da bi se šećer što pre rastopio. Prilikom kuvanja stvorit će se pena koju ćete baciti i dodati konzervans. Sok dobro promešajte i sipajte u čiste flaše. Uvijte ih u ćebe i u njemu držite dok se ne ohlade.